Esselamu alejkum poštovani učenici. I na ovom nastavnom satu govorit ćemo o romanu Dani, čiji je autor Taha Husein. Dakle, imenom autora i dijela započinjemo i ovaj nastavni sat bosanskog jezika i književnosti za 3. razred srednje škole. Iako je ovo dijelo odmah nakon objavljivanja izazvalo čitav niz kontroverzi, ipak se smatra najboljim Huseinovim proznim ostvarenjem i jednim od najboljih proznih dijela svih vremena u arapskoj književnosti uopće, posebno jer je doprinio rađanju Bildungsromana u arapskoj književnosti. Autobiografskim dijelom Dani opisao je svoj put od dječaka sa oštećenim vidom iz siromašnog egipatskog gradića preko učenja francuskog jezika i studija u Francuskoj, pa do onog što je postao kasnije. O tragu koji je ostavio u arapskoj književnosti govori i činjenica da je u njegovu čast otvoren historijski muzej u Gizi koji nosi njegovo ime i bavi se njegovim životnim opusom. Na prošlom nastavnom satu čitali smo odlomak u kome je bio opisan događaj kada je dječak zaboravio dijelove Kurana i tako se obrukao pred ocem i očevim prijateljima. Nakon toga je uspio da nauči cijeli Kuran napamet, što mu je otvorilo vrata Univerziteta Al-Azhar. Sada ću vam pročitati odlomak o životu u Kairu, gdje ga je žeđ za naukom odvela. Došao je u Kairo i na Azhar. Dječak je nastavljao put sa svojim pratiocem, prelazio dvorište i peo se na onu malu stepenicu od koje je počinjao Azhar. Tada su njegovo srce ispunjavale smjernost i skrušenost, a dušu uzvišenost i ponos. Usporavao je korak preko prostrtih asura, već pomalo istrošenih, koje su otkrivale ponegdje pato što je pod njima, kao da su htjele da dozvole stopalima posjetilaca ponešto od blagoslova doticanjem ovog svijetlog tla. Dječak je volio Azhar u ovom trenutku, kada vjernici još nerasanjeni završe jutarnju molitvu pa se okupe u krug oko jednog ili drugog stuba, očekujući nekog profesora da im održi predavanje iz tradicije, komentara, dogmatike ili teologije. U tom trenutku Azhar je još bio tih. Nije se čuo najčudniji odjek što ga je ispunjavalo od izlaska sunca do obavljanja posljednje noćne molitve. Mogao su ih čuti samo priče kazane šapatom, možda po nekog mladića kako kazuje Kuran tiho i ravnomjerno. Ponekad si mogao proći pored nekog ko obavlja molitvu jer nije stigao na zajedničku, ili je stigao, ali je nastavio neobaveznu dodatnu nakon obavezne. Ovdje, ondje mogao si čuti profesora koji počinje svoje predavanje onim slabim glasom, nalik na nekoga ko se tek probudio i obavio molitvu, a nije založio ništa što bi njegovom tijelu dalo polet i snagu. Počinjao je mirnim, blagim, pomalo iskidanim glasom. U ime Boga općeg dobročinitelja milostivog, neka je hvala Allahu, gospodaru svjetova. Mnogo je dešavanja u dječakovom životu. Jedno nam govori o ponašanju njegove mnogobrojne porodice u zgodi koju je dječak teško podnio. Također, velike i česte selidbe njegove porodice dovodile su ga u neprijatne situacije. Veoma se mučio u novim mjestima koja nije poznavao, gdje nije mogao poći ni desno ni lijevo. Na kraju se pomirio sa gradom u udaljenom dijelu Gornjeg Egipta. Naš prijatelj je volio raspust, zato što je mogao slobodno da razmišlja o svojim prijateljima iz daleka. Ali jedan raspust mu se u početku nije svidio. To se poklopilo s ljetnim raspustom i porodica je povela i mladića. Sjeli su u voz u ponoć i stigli u mjesto u 4 ujutru.
Grad je bio nov i voz je stajao samo 1 minut. Porodica je bila velika, bilo je žena i djece, a zajedno s njima glomazan veliki prtljag. Vođe puta bili su stariji sinovi. Dok se voz približavao stanici, stariji su se prihvatili žena, djece i prtljaga, primakavši sve to bliže vratima vagona, a kad se voz zaustavio, izbacili su sve brzo na zemlju, a sami poiskakali otraga. Voz je krenuo, ništa nisu u njemu zaboravili, osim svoga slijepoga brata. Mladić se preplašio kada je shvatio da je ostao sam, nemoćan, da bilo šta preduzme. Međutim, neki putnici su vidjeli njegovu bespomoćnost i izgubljenost. Sažalili se i počeli da ga smiruju. Kada se voz zaustavio na prvoj sljedećoj stanici, oni su ga iskrcali i povjerili upravniku telegrafa, a sami se vratili u svoj voz. Na osnovu pročitanih odlomaka iz romana Dani, nadam se da ste stekli sliku o djetinjstvu slijepog dječaka iz Egipta. Razmislite za čime žudi dječak. Šta je to što ga vodi u potragu za znanjem? Odakle crpi snagu koja ga tjera da ide naprijed? I ne zaboravite da je sam autor zapisao: od najranijeg doba bio je tako radoznao da ga nije mogla zaustaviti nikakva prepreka na putu da otkrije nepoznato. Često ga je to stajalo truda i bola. Ovim završavamo ovaj nastavni sat. Moje ime je Elvira Đekić, profesor bosanskog jezika i književnosti.